Tēnā koutou katoa, e tika ana te kōrero e muramura tonu ana te ahi ki runga i ngā paemaunga o Port Hills. E whakapau wera ana ngā kaipatuahi kia whakatau i te ahi nui. Mō te matapae huarere, kei te tau haere te pupuhi o te hau. Engari rā mō ngā āpiha e pupuri tonu rātou i a rātou akeha, kia kore tēnei ahi e horapa haere. Te mea nui, kia tū tonu te haere o te ahi, kia mau tonu te haere o te ahi rā. I tēnei rā, kei raro tonu te Maria o Port Hills i te ohotata, ka āhei ngā āpiha ki te whakarite ngā whakaritinga o te wā. E mōhio ana ngā marae kei te aro pū rātou ki te horapa haere o te ahi. Ai, nā te hau e pupui ana te ahi. Ka huri haere hoki te haere o te ahi. Ko te wai te mea tuatahi, ko ngā waka patuahi, te mea nui, nā rātou e whakawetongia i te ahi. Muri ngā wakara, ko ngā tāngata kei te patu i te ahi. I kōrero tahi mātou ki ngā Māori o te takiwā nei e hia ana kia puare i a rātou kuaha ki te Maria, pēnei i te runaka o Kaukau Rarata, te whare o tū te huarewa, ki ngā whānau e noho pohara nei i tēnei wā. I kōrero tahi mātou ki te koromatua o tautahi hoki a Phil Major, ko tāna kia noho haumaru te Maria, te hāpori hoki mai i tēnei ahi nui. The most important thing is that everyone is safe. We have had some cases of people trying to get round the cordon to go back to their houses. Not a good thing, because if something goes wrong and fire and emergency have to go in and help them, that causes grief to them. So everyone's got to be safe. So far, we've lost only a few little outhouse buildings. We haven't lost any houses. So it's worked out pretty well so far. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.